habwe ebyapa ebiri ebizookeri ebitutamanyire ebyo laba n'ohuura ebindi ne bakwano obukaiso so katusabe nti bwoyizire tugenda kuteekanamu kandi tukwataniza and we are ready to work with you at any time tugenda kola naiwe muulira abataka God and my country amabara itata Steven yabaza naiwe twakusaba nti n'olwakyali eno ejja Hoima kyabasengia kugala abantu bakyabasengia mu itaka lyabo abo okubabinga mu mihanda yateterekereire tukakuteera endu twagamba na Kikuube tuinekizibu ona minsa maze emyaka 3 mu Kikuube nundi 3 tuweka nga mwena baitu omwaka gukwijo ku mwezi ngabo mukaga nja kufanya designinga n'enduga y'okuno waitu ni manya abantu bano bajja kusasa baitu nja kuba ningenda abukwana nyonto ena genda okwesimba bugahia kugera parliament na nyumba sangi yo ku parliament baitu emyaka itobo abantu bakikuube bakubona bona bw'amataka abantu abokulora bano baina emitima esasire muno abantu bano bakoere batakwenda muno government NRM baba batakyatuko habwachi batatukoma kubamigiriza muno amataka gabo hana ro categorize abantu abakoka ona minister mtahani nchura maziga nabakurasi banu ntwaza ntukyuri amaziga abantu babukinda ona minister nyowe mbaza amazima habuko munsi munu obukuru bujja kumpuaho baitu omaiso garuhanga alimpabuza ofisi ya mpaire kajiko santa ntali RDC nyenda mfwe nyikara mkono gobulyo gwa ruhanga tinyabazaga amazinga abantu babukinda babonabonera busa bakabatwara itakali yabo na wire bono baraho hanu nyakatunga emirambo 12 abo abantu babukinda omukuraso gona libofrora batumanya no wire bona balinze mu itakali omukurasi kazini akalingaho nawo kulinda hali baitu bona besororize hali niba bonabonera busa omuyitaka lyabo abo bate yarubaju tuyina bano abebe banje wona le minister abantu bano abamba mazira emyaka 3 emyaka 4 emyaka 5 choka nabo sanga hanu nibachuro mwangi mataka hati twaleta programu enungi programu baitu nkara kusima onani minister nitukoragana nayo mu ofisi yange ofisi ya kawo ofisi ya chairman 5 ofisi ya bakurasi tuine byapa bitusalize muhano ona abamani gaona minister musajja mukuru ona minister ekyapa tukakisazamu na recordings ina na registrar ya panikiro officially na anyolikyo mungu wabisalizemu era boge na system tikiroho ekyapa kya musajja kya mukabara ona minister abamani gawe kikasazibwamu ebyapa ebindi bibiri kyangwali bisalizibwemu choka babaye babitungire omhanda teterekerire batani batinisiriza tone general nayiwe nanyona batakangwa jya tutwara mu koti habachi twasaze mu byapa byabo ona minister tukalita program enongi ya silaka program ya government abantu abaseme kusaswe mtwaro munana na kichweka batunge byapa omukraso omukazi ogo okutinza fulona natumanya no mukuraso bakarwana mone ntazo abusoki tamanyiri twatunge byapa emitwaro ebiri baitu ninyo yabena chairman orukurato orwa committee ya komere kuija kukora surveying yitaka lino na contractor alimu ona minister hali bintu bisatu ebinkwenda kuletera haire okukora omulimo gwe byapa bunu wowe nyini musuma we waitaka na chali nyo nkwenda kubaza mazima nyikara mkono guwa gwaha mumpabuza mulano okora yekimbaga mundu gwe nkabikolera ona minister omuntu tohere contract kukora ebyapa bine bya Kikuube yona bwakaba akyali surveyor wa district ya Hoima akatunga ebyapa bisatu ombabarage agomunyoro we n'omwana we omataka gabantu kyangwali hata omuntu ogo bakweta Joyce Gunze naiba wayi habasa no mutabani wabo abantu hali batwaire batunge byapa ebyo ombyalo bibona tubajja kutunga byapa abakuba halimu byapa byabo kandi babitungire omataka agatali gabo tumamenye nali gata tukagenda member wa parliament omukyara no musajja twatusabire bamuserurizo tuina abantu abandi abakaba
batamanyire nti amataka gabu gatamu ebyapa niba bakiro bwingana ati niba bokora abali abayizire hano exercise kin ni chechiwa ekibamanyisize nga hali muli halimu ebyapa ebyabantu batamanyire. Ona minister tikiru kirungi president waitu okutuhereza chance yokutunga ebyapa emitwalo 2 abantu baitu bakalema batatungire ebyapa habwa basuma bamataka tubayentusabe ebyapa ebyo. Ona minister babisazemu habo kwa bikajabira abantu ni malira. Honorable minister kinu kiange na security committee DPSA roho exercise kaba kyabusa baita abantu bakubaho sente omutwalo gumu emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 kyonka. Ona minister nobuku baninyegeera abantu abakuya abantu banu sente n'abantu banu nabo nimba buleminga waitu utubagaba baje bakwe statement banga muijo ohere sente zinga ijo to bukaiso mwanga mukwenda polisi ekuleta polisi nyamba nayo ni okoraki atu muri bantu bamulingo kinayi mulete statement timukwije kyonka bakuti yo sente. So ebintu bisatu ebyo na minister ni nsaba ni honkange ebyapa babisazemu omukuru chairman Nguruziza kandete ebyapa ruga kuli Nyairongo abina na handi jirani mukajanu minister tumulesere mutere mu ngalo zamani mukamurora nkaha ateze ngalo nzuri Minister Jogo Rugambaho abanda karoga minister akora ebiro byo kweza bina December nibo bandize omunsi yaitwenu batukani nabo honorable minister kugonza kusima abo kutugonza yitwa Kachikube district no kugonza Bunyoro yono kutwalira hamu abo kuba mirundi yoni wakaija hanti kusana jebara beti yo nyingi. Honorable minister esara zaitu zihikirire at least to ejibigambe byora abaza kya lero nibisakuleteza abantu bano kulya Christmas kurungi. Amina. Kandi information enu iziro bwangu abantu kabali bayingi kandi ekyenyamangira nakyo kyayongerezaho. Baitu honorable minister ngonza kusema omukurasi mugenzi wange no kusema RDC waitu RDC gali mazima okugenda abantu bakusasa nayo tukusasa baitu esara zaitu ogenda nazo kandi honorable minister omwaye kokufura muhando nakachaya ebiro bikuru tukanya mu ofisi n'abakozi b'abantu batumanyire ekiro kyakana ni closinga parliament yomwako nukalete ensonga enu yenyini ebya mataka andi honorable minister okozire kurungi muno okwije kyalero ati abantu bana bokurabona even including your minister ntaganda kimanye ngudi mu cyapa cy'abantu nyonyenyine ndagani manya nyine kina kitaka lyangereraho bali jerunya lesera basaveya ngo atona kitaka hano kando byingi mbikoliro ijweri the best farmer mu Kikube kabagambe Steven hano kabegaramire aba ayisangira tayini itaka agamba mukamwe cyapa mukozi wa Hoima District Local Government ebyapa bino byone bikubinga abantu hano honorable minister ngonza kugamba ngo tibikozero land board ya Kikube foja lizikolirwe Hoima kule na habwecha aba Hoima abali hano nakyo tujja kutandika kubaronka abanyazi gwa baitu umurani mwenda foja rizanyu muzikolo wanyu and this is the last warning abantu bana abokurabona tiba kubyama because ati nenya namani gampo iremu hamya kenti nyina kasente ko geli takerindi abo kuba kumba ile nyina no mwani gwangu ogwona na compassion tinje kitu White House yone kugenda baitu honorable minister tukimanyire kya lero guno omukisa okutayire just mbwire butitu kana because otwikiranize twasaba honorable minister na RDC
mukimanya RDC niwarwanirira abantu abagara amataka kuli twamugamba na honorable minister ateyo budakiika ni bwobo honorable minister na RDC mwebale kutayo budakiika obwo kandi abantu abali hano ukigumya nti at least mwijagenda kulya Christmas abakwikiza mu Christmas akaseko kala amatama kandi abantu obahika bya amataka waitu RDC na honorable minister abantu babaza mazibu bana abantu bona bakubona kandi abakubona bonesa batali bayikazi bombunyoro even tibali omuntu najana agamanye n'ekyapa kya Rujumba ekyapa nkintu kya Rujumba erinka nabanza kutera kuzoka gamba kya Rujumba erinka bona boko and actually hapa program eno na message ya kwataye mwana president ya tayina rama ofisi yawe ya Silaka abantu kutunga emya ebyapa amitwaro munana n'ekitweka mwana misa kuanza kugambya ati abantu bakogoberemu because abakiro wingi bajja kubapima basanga bali mu byapa ebyabandi so tusaba minister tukimanyira obwiro inabutira kwa program eno nayo nkuru abantu bakwetaka kulya Christmas bali mu bibanja byabo nti abantu abalahebwa omugisa kubaza orugane point direct such as that nti honorable minister tujja kusaba omurundi ogundi at least iwo tukimanyire ota musajja mukozi by nature natural mukozi otutongere ya akaira akandi oje tukurambuze omubicweka muno mune ebira affected obaze n'abantu abekitweka ekyo oherezo na directive kirekyo tulina hane tawuni Kabango tawuni Nkoto Nyairongo n'ebizindi tizikusakura kurana habo kuba etawuni era kibanja ky'omuntu azo hangari ayito inya bakama bebanja omuramu oli hano abagenti banyu mutusala amagezi mutatu ye mutayiha abantu bali Ruhanga iwo kimanya ngo omuntu asakosa ensobi nakuyali Ruhanga habo kuba ko bihize omukuru sogo bonkabandi chairman fa yekaraga mu ofisi yanga ikara wabugambe kulingera na hata myaka nkejojo kutenda kugambya ngara kusabire sala enungi so a program ya Silaka ugonza kusima security ya hana headed by RDC na DPC na DISO surprisingly DPC no na DISO buba ikara himu ha grassroots bala kutwatunga genye mabuli babaga bagenye bajaga buja kubonga na hagocho musaijo gusinga bampaye ko bwameza wetane fires nkumuhofora ka deputy IGP emire majikozere kandi we are sure ngo Christmas tujagirira mbusinge bayambere muno RDC waitono okora the district yaitu yabanunge so nituma ni malira tukimanyire bikiro bwingi binayenyo ntugana mbero bikoro beno buli muntu abe musirikali wa mutahiwe kandi nanyo abantu mbeba amazi kigabejo yona zati Kisonko okuhona na party ya Kakende unless otherwise musajja ko bakamusafira tunuko he was compassionate but nabwira mo nekyapa kikyasoma ngorede ngukikyali kyayi hate kyo nikibingo homugisa abantu okutunga ebyapa hati nakine kya mukabara nakyo minister wa air directives bakisazemu musajja mukuru mukabara hati nabo abantu okusana position iteka hwiri okukisazamu habo kuba putunawo abantu bakusaba kutunga ebyapa bino abasabe bagire recently bakagenda bagama kya ekyapa tikikabere kyanyu tumukusaba kutunga byapa bakiri so our minister okusaba nti ebyapa ebyo muno mune bebezeno orwanya okusazwamu nti otere na amasimu wa zone offices Masindi process eje bajanguhye niko tusobole abantu bano okutunga ebyapa bino otwanyoona omukula so mugenzi wange otwalwe na amani tujja mu office yawo ntumanya ngo ebyapa bino at least bempara mwana nekiweka at least abantu abakiro bingi baragobamu bati bigoberemu habo kubali kiweka kyona kirime ebyapa kandi abakama bebyapa bakiro bingi batajitinga galandi fanderi haruno musajja bugamba omanya bakumwetwa ikasanjuzo za abantu asitwaira ikasanjuzo omuntu nojeno sitwano dekezo omuntu kala kusabira sala nungi boje mutu yambe tusabege sala nungi tabasabira kubi mutu leke kandi habi mpanja kwa abyona mumanye ngo obeini takali